Dobar dan. Evo mene opet. Danas ću napraviti jedan tutorial za početnike, početnike. Kako instalirati i kako koristiti TeamSpeak. Ovako, link vam je za download u deskripciji, znači pođete na link, skinete program, pričekate da se skine. Evo ga, gotovo. Ajde, đavate nos. Evo ga, otvara se. Next. Samo sekundu. Next. Eto ga. Evo ga, ikonica je nekakav vanzemaljac. Otvorite. Next. Upišete tu nick. Channel switched. Možete izabrati muški ili ženski. Channel switched. User entered User your channel. entered your channel. Glas. Znači ovako, otvorite TeamSpeak, System Connections, Connect, ovdje upišete IP, koji vam je dao neki prijatelj ili ne znam ko već. Connected. Zatim nađete sobu u kojoj su vaši friendovi. Gdje su oni kreteni? Evo ih. Upišete šifru sobe ako ima. Channel switched. I rećete ohohoho, pa šta ima? Šta se događa? Sukubus! Ništ. Upravo si mi u videu. Snimam video za YouTube, pa upravo si ti u njemu. Evo je tvoj profil Evo ti Facebooka. sad komp, pička ti materina. Ohoho, Skate, koji si ti? Šta te boli kura? Zvam se. I Ja ti si sam u ja. videu, brate. Ja isto. Fino. Samo tvoj Facebook nema veze. Vidi ovaj USB zapeo, mamu mu jebem. Evo ga. Ajde, to je to. Vozdra. Ajde bok. Ma ne vama vozdra, nego ovima vozdra. Sa videa. To je bilo to. Isus ti mater, nemam gulda.